Gost u našem studiju je generalni sekretar Crvenog krsta Republike Srpske, gospodin Rajko Lazić. Gospodine Laziću, dobro nam došli. Evo, ukratko, ja sam samo rekla jednu od vaših funkcija. Hoćete li vi da nastavite? Hvala lijepo, hvala na pozivu i zadovoljstvo je kao generalni sekretar Crvenog krsta Republike Srpske biti gost na vašem radiju. Pozdrav za vaše slušalce. Ja, što se tiče Crvenog krstaškog staža, neke 88. godine sam postao predsjednik Crvenog krsta opštinske organizacije Šekovići, a u posljednjih 9 godina bio sam predsjednik Društva Crvenog krsta križa Bosne i Hercegovine i mandat i generalni sekretar Društva Crvenog krsta križa Bosne i Hercegovine, a u tom periodu bio sam i predsjednik upravnog odbora mediteranskih društava Društva Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca koji okupljaju 32 nacionalna društva, a ovih 18 mjeseci prethodnih sam izabran na poziciju generalnog sekretara u Crvenom krstu Republike Srpske. I evo možda je najbolje da malo proširimo vidike, da kažemo šta je to Crveni krst, da ne pomisli, što vi rekoste malo čas, da je to samo da se dijeli brašno i neke životne namirnice. Crveni krst Republike Srpske je osnovan je 1992. godine i država Republika Srpska je zakonom o položaju ovlašćenjima Crvenog krsta prenijela na nas ovlašćenja da mi budemo lideri u humanitarnom radu. Znači, Crveni krst Republike Srpske ima javna ovlašćenja i mi imamo u našim programima 8 programskih aktivnosti i u svim tim programskim aktivnostima u fokusu je čovjek. Osnovna misija i mandat Crvenog krsta jeste pomoći ljudima u nevolji i zaštititi dostojanstvo čovjeka. Kao što ste rekli vi u pitanju vašem, kada se pomeni Crveni krst, ljudi pomisle odmah da je to organizacija koja dijeli humanitarnu pomoć i to je tačno, to je jedna od naših javnih ovlašćenja, a Crveni krst je nauči također javnost kada se desi nesreća, da je tu Crveni krst odgovor na nesreću i naša programska aktivnost jeste priprema i odgovor na katastrofu, da Crveni krst da bi odgovorio kada se desi nesreće koje su izazvane bilo djelovanjem čovjeka kao što su ratna dešavanja ili bilo djelovanjem prirode, kakve su prirode i nesreće, požari, poplave, zemljotresi. Crveni krst ima svoj mandat i u oporavku zajednice kako bi pomogli unesrećenom narodu. Jedan od programskih aktivnosti jeste dobrovoljno promovisanje, dobrovoljno darivanje krvi, zatim služba traženja. To je jedinstvena djelatnost naše organizacije koju ne radi niko u Bosni i Hercegovini i to je kada se dese vanredne okolnosti, obnavljanje porodičnih veza i spajanje. Također u Bosni i Hercegovini trenutno ima preko 7.000 lica koje je sa statusom nestalih osoba i Međunarodni komitet Crvenog krsta kome je mandat da djeluje u vanrednim okolnostima i koji djeluje uglavnom u zemljama gdje je ratna dešavanja. Misiju ima u Bosni i Hercegovini upravo i poslije toliko godina nakon rata u Bosni i Hercegovini, jer Bosna i Hercegovina ima preko 7.000 lica koja sa statusom nestalih osoba i tu su pohranjeni podaci od Međunarodnog komiteta, nalazi se u kartotekama službe traženja u okviru naših opštinskih gradskih organizacija Crvenog krsta. Također i upozoravanje na opasnost od mina je jedna od programskih aktivnosti. 3% teritorije Bosne i Hercegovine je zagađena minama i kao takva sam najzagađenija država u Evropi. Jedna od programskih aktivnosti jesu mladi, diseminacija, znači učenje o pokretu, o humanim vrijednostima. Mi smo, možda što se ne može finansijski izraziti, naš doprinos jeste rad sa mladima. Zatim Crveni krst radi promotivno informisanje, radi marketing, komunikacije, zatim Crveni krst radi program njege i pomoći u kući za starije osobe, aktivno starenje. Evo sada ćemo pokušati da radimo i međugeneracijsku saradnju, povezivanje najmlađih kategorija stanovništva sa starim. To je jedan program o kome ću malo više kasnije govoriti, koji će se nadam od narednog mjeseca dešavati na teritoriji opštine Vlasenica. Crveni krst kao humanitarna organizacija u Republici Srpskoj ima 60 opštinskih gradskih organizacija, a mi smo dio Društva Crvenog krsta križa Bosne i Hercegovine i ono što još želim da istaknem da Crveni krst ima i međunarodna ovlašćenja. Mi smo članica najmnogobrojnije humanitarne porodice koja okuplja 191 nacionalno društvo koji ima znak Crvenog krsta ili Crvenog polumjeseca i ima 7 principa po kojima se mi razlikujemo od svih drugih
organizacija. Ono često nas u pogledu finansiranja i u pogledu percepcije javnosti, šire javnosti ugrupišu u sektor nevladin. Mi nismo nevladna organizacija, naime nevladne organizacije se osnivaju odlukom 3 punoljetna građana, mi osnivamo zakonom, kao što sam rekao, 1992. Republika Srpska je formirala Crveni krst i mi imamo ta javna ovlašćenja. U prethodnih nekoliko godina imamo neke poteškoće u pogledu tumačenja naše pozicije i možda nedovoljno dobre pozicije Crvenog krsta u budžetima. Tako da smo preko nadležnog ministarstva zdravlja i preko vlade Republike Srpske izdestovali u proceduri novi zakon o položaju i ovlašćenjima Crvenog krsta sa namjerom da otklonimo tu usko posmatranje i da približimo Crveni krst donosiocima odluka na svim nivoima, od opštine, grada do Republike Srpske. Meni posebno raduje kao generalnog sekretara da Crveni krst Republike Srpske će imati u novom zakonu odredbu člana 3 koja je predviđen da su svi nivoji vlasti obavezni da obezbijede finansijsku kontinuiranu podršku kako za realizaciju svih programskih aktivnosti, tako i za troškove poslovanja. Do sada su bila neka tumačenja, posebno na republičkom nivou, da Crveni krst Republike Srpske, odnosno stručna služba republičke organizacije, ne može imati sredstva iz grant sredstva da bi trošili za plate, što je nonsens, glupost, da ko će programske aktivnosti provoditi, jer ja želim kao generalni sekretar i neko ko predlaže politike Crvenog krsta da napravimo organizaciju koja će biti proaktivna, koja će služiti zajednici i evo napravili smo i novi slogan Crvenog krsta Republike Srpske. Taj novi slogan je Crveni krst Republike Srpske porodica humanosti. Te dvije kratke riječi puno govore o nama. Porodica je najprepoznatljivija riječ i mi želimo da njeguje ljubav, njeguje uzajamnost, njeguje solidarnost, upravo ono što mi u Crvenom krstu želimo, i taj regionalnu pripadnost. Mi želimo da svi volonteri, mlade osobe, zaposleni, kao i sa druge kategorije stanovništva koji se žele uključiti u rad Crvenog krsta kao aktivni član ili kao korisnik usluga, da se vraća osjećaj pripadnosti prevashodno Crvenom krstu, pa onda, na primjer, Crvenom krstu Vlasenici, kada pojačaju osjećaj pripadnosti Crvenom krstu, onda će pojačati osjećaj pripadnosti opštini Vlasenica, na kraju i Republici Srpskoj. Također moja ideja i želja jeste da našu organizaciju dobro međunarodno pozicioniramo. Mi smo napravili sada, pravimo strategiju razvoja Crvenog krsta Republike Srpske 2025-2030 u skladu sa i koja se uklapa u strategiju Međunarodne federacije Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca. Jedan od stubova te strategije jeste razvoj Crvenog krsta zasnovan na potrebama zajednice. Jer od 60 opštinskih organizacija, gradskih organizacija imamo različite kategorije lokalnih zajednica i onda ne možete imati razvoj Crvenog krsta u Banja Luci i nekoj manjoj lokalnoj zajednici na isti način. Želimo da kroz sinergijsko djelovanje sa ostalim akterima, naročito sa načelnicima opština, da vidimo gdje je mjesto Crvenog krsta i kako Crveni krst da odgovori ovim vremenima, teškim vremenima, izazovnim vremenima. Jer pogledajte, kad se desi neke nesreće, onda vidite naše kolege u crvenoj uniformi sa znakom Crvenog krsta. Evo, sinoć je bila jedna utakmica španska i za svo vrijeme tog trajanja utakmice bio je znak Crvenog krsta Španije, kao i poziv humanitarni broj na koji građani Španije kao i drugi mogu da uplate pomoć lokalnom stanovništvu, što nije situacija u Bosni i Hercegovini. Imamo apsolutnu situaciju da imate Društvo Crvenog krsta kao organizaciju koja ima javno ovlašćenje, koja ima 100-godišnje iskustvo, a pojavljuju se neki Pomozbaja, neke druge organizacije koje su odluke koga na međunarodnoj sceni ne zna niko i dobiju favorizaciju u odnosu na Crveni krst, jer Crveni krst je promijenio i Tita i partiju i kralja i otadžbinu, ali zbog svojih principa želi da radi. Naša definicija je pomažući organ vlasti. Mene raduje kao generalnog sekretara da smo uspostavili saradnju sa vladom Republike Srpske, da smo, na primjer, sa Ministarstvom trgovine i turizma predložili određene pozicioniranje Crvenog krsta u ovoj društvu i to je apsolutno prihvaćeno od strane ministra Šulića, od predsjednika vlade Viškovića i posljednjih 3 navrata u ovoj godini smo dijelili distribuciju brašna i prehrambenih proizvoda. Na taj način
Dobili smo priznanje i povjerenje od strane vlade i ljudi koji donose odluke na nivou Republike Srpske da putem naših opštinskih i gradskih organizacija u svim lokalnim zajednicama bude distribucija hrane, odnosno brašna za socijalno ugroženo stanovništvo i malo širi krug u odnosu na onu socijalnu kartu, kako je to naravno u saradnji sa centrima za socijalni rad. Također, jedan pomak koji smo podigli ljestvicu i pozicioniranje Crvenog krsta Republike Srpske u Republike Srpskoj je taj da je sada neke druge organizacije koje se bave humanitarnim radom, koje organizuju javne kuhinje kao što je Merhamet, kao je Emaus, Optimist, Kruh života i tako dalje, dobijaju pomoć od vlade, ali preko Crvenog krsta. Na taj način Crveni krst je podignut za stepenik više, ali naravno u komunikaciji i saradnje i sa vladom i sa ovim predstavnicima ovih nevladnih organizacija koji organizuju javnu kuhinju, dobijaju pomoć. Također Crveni krst je organizacija koja radi na bazi podataka kako bi u svakom momentu na svakom lokalu znali kakva je socijalna karta, kakve kategorije ljudi i porodica imamo, tako da Crveni krst želi da napravi organizaciju koja će biti od koristi zajednici, naročito, jer rekao sam, svim programskim aktivnostima u fokusu je čovjek. Mi organizujemo kampove mladih, imamo nekoliko kategorija kampova, kampove za pomladak i mlade, i to je jedinstvena prilika kada mi profesionalno zaposleni u Crvenom krstu i sa našim sekretarima opštinskih i gradskih organizacija selektujemo i upućujemo mladi na ovaj kamp. To je možda jedinstvena prilika da su mladi odvojeni od svoje porodice, ali pripadaju ovoj našoj porodici, i prvi kontakt i prva rečenica koju ja kao generalni kažem jeste da oni predstavljaju svoju lokalnu organizaciju, svoju opštinu, predstavljaju Crveni krst Republike Srpske i mi želimo da u njihovim srcima usadimo to sjeme ljubavi prema drugim ljudima. Jer osnovna karakteristika crvenog krstaša jeste žrtvovanje za drugoga i ubijeđen sam da u ovom potrošačkom društvu, u društvu kada se svaki pojedinac bori za napredak, odnosno za jedan korak više u ostvarivanju materijalnih stvari, zaboravimo često ovaj momentum rada sa mladima, sa svojom djecom, tako da kroz davanjem većeg prostora i većeg kolača budžetskog ka Crvenom krstu možemo graditi humanije društvo, jer mi kažemo da učimo djecu da budu ljudi, da budu korisni članovi zajednice. Evo i od najmanjeg uzrasta crvenokrstaši, naša organizacija je u saradnji sa školama i sa djecom kroz 3 takmičenja. Imamo takmičenje iz pokreta, iz humanih vrijednosti, takmičenje iz upozoravanja na opasnost od mina i takmičenje iz prve pomoći. I mnogi iz ovoga 33. godina djelovanja Crvenog krsta u ovom formatu, kada razgovaramo sa našim aktivistima iz starije dobi koji su postali ljekari, kažu da su uglavnom taj ljubav prema medicini ili prema nekim drugim pozivima u kojima je pomoć ljudima dobili nakon susreta sa Crvenim krstom, tako da Crveni krst je organizacija koja može koristiti i za to kreativno slobodno vrijeme, i za nauku, i za učenje, i za druženje, i za jačanje solidarnosti. Jer Crveni krst, što sam rekao, jedna od programskih aktivnosti jeste priprema i odgovor na katastrofe. Sjetimo se poplava 2014. ili ratnih dešavanja, kada su mnogi stanovnicima koji su dobili status raseljenih, izbjeglog stanovništva, jedini spas bio kancelarije vrata Crvenog krsta i magacinski prostor Crvenog krsta kada su obezbeđivali hranu, prehrambene proizvode ili neke od druge potrebe za garderobi, za to stanovništvo. Tako da Crveni krst, da bi odgovorio u vanrednim okolnostima, mora jačati u miru, mora jačati ljudske kapacitete, mora jačati materijalna tehnička sredstva i mora jačati u organizaciji. Naprimjer, poplave 2014. godine, najveće poplave i elementarne nepogode na prostoru bivše, odnosno sadašnje Bosne i Hercegovine, gdje smo od tog do danas jačali kapacitete. I mogu da kažem da Crveni krst Republike Srpske, to mogu da kažem iz razloga u pogledu da sam u prethodnom mandatu bio generalni sekretar i predsjednik prethodnom mandatu,
da smo u saradnji sa drugim međunarodnim organizacijama iz naše porodice, prevashodno Međunarodnoj federaciji Crvenog krsta i polumjeseca, kao i Međunarodnom komitetu ojačali i dobili smo u Bosni i Hercegovini na 23 lokaliteta hitne operativne centre. Takvu infrastrukturu nema nijedna bivša Jugoslovenska republika, evo bio sam i u mnogim zemljama, nemaju ni drugi. Mi u Bosni i Hercegovini, na primjer država Bosne i Hercegovine, ima jedan hitni operativni centar, to je na nivou Ministarstva bezbjednosti, a u Crvenom krstu Republike Srpske sad u 10 tačaka na teritoriji Republike Srpske imamo hitni operativni centre. Šta je suština tog hitnog operativnog centra? To je jedan alat kojim mi prikupljamo podatke kad se desi nesreća o kategoriji nesreće, o štetnim posljedicama, o potrebama, o statusu porodica, broju članova i iz kakvih porodica potiču. I mi na našoj aplikaciji koja je jedinstvena u čitavom svijetu, taj KOBO aplikacija putem mobilnog telefona, naši volonteri zaposleni, a imamo ih u svim opštinama, mogu da, kad se desi nesreća u roku od 10 sati, da dobijemo sve informacije, a to je bitno jer u roku 24 sata možemo da radimo jedan alat koji se zove TREF za privlačenje međunarodne pomoći za teritoriju Bosne i Hercegovine. Evo, prije nekoliko godina, godinu dvije, kada je bio zemljotres na prostoru Krajine, tamo opštine Kozarska Dubica, Novi Grad i Kozarska Dubica, mi smo putem tog međunarodnog alata obezbijedili preko 450.000 maraka za pogođeno stanovništvo. Tako da je Crveni krst jača te kapacitete. Mi smo napravili nekih 10 projekata do 15 kojima tvrdimo da donosioci odluka vlada, predsjednik Republike, koji su izrazili spremnost da Crveni krst se bolje pozicionira, možemo napraviti organizaciju evo, sa nekog iskustva međunarodnog pozicioniranja ili nekih pozicija koje sam ovdje u međunarodnim krugovima, možemo napraviti jednu od najboljih organizacija u regiji, u bivšoj Jugoslaviji, a možda i na Balkanu, da ne kažem optimistično za 2-3 godine, ako se to podrži financijski i u Evropi, na taj način bi mogli da odgovorimo svim ovim izazovnim vremenima, po hazardima, po tome koliko je opasno, koliko su opasnosti ili prijetnje od klimatskih promjena ili elementarnih nepogoda. Bosna i Hercegovina ima status, odnosno koeficijent 37 i najhazardnija, odnosno najveće opasnosti prijeti, tako da kad se to desi da moramo odgovoriti zadatku. Moja ideja jeste također da međunarodno pozicioniramo Crveni krst, da promovišemo svi oni koji budu uključeni u ove programske aktivnosti i u bilaterale, u saradnji sa nekim drugim nacionalnim društvima ili u širim krugu, da na primjer, ako bi nam podržali ovaj projekat izgradnja edukativno-smještajnog centra Crvenog krsta Republike Srpske na Balama, mi bi mogli biti centar i razmjene sa mnogim nacionalnim društvima i odatle bi jačali i ljudske kapacitete, jačali materijalno-tehnička sredstva, mogli bi da iz tih poznanstava i te personalizacije odnosa između ljudi da promovišemo jer svako od nas nosi znak Crvenog krsta i pripadnost Republike Srpskoj. Na taj način bi mogli na najjeftiniji način da promovišemo Republiku Srpsku, ali i možemo da gradimo najhumanije društvo, da budemo u tom međunarodnim odnosima prepoznati kao organizacija koja ima pažnju, koja vodi računa o briga za unesrećene, briga o drugim ljudima koji su u stanju potrebe. Evo mogu da kažem, i kada se desila nesreća zemljotres u Turskoj, vlada Republike Srpske je povjerila nama zadatak, konvoj od 20 šlepera je otišao preko Crvenog krsta, naši zaposleni volonteri su bili u delegaciji i kolege iz Turskog polumjeseca su rekli da je to ubjedljivo najbolja pomoć u pogledu efikasnosti i ono po čemu se mi razlikujemo od drugih organizacija, svako daje priznanje ko se bavi humanitarnim radom, bez obzira da to dolazi iz nevladnog sektora, ali mi radimo prevashodno na osnovu potreba. Sada kada se desila nesreća u Jablanici, na tom području u Hercegovini, sve općinske organizacije koje su u porodici Crvenog krsta, društva Crvenog krsta križa Bosne i Hercegovine koji čini i Crveni krst Republike Srpske, su dobili listu i mi dnevno ažuriramo potrebe. Tako da se ne šalje ono što ne treba na terenu, jer često neki iz tog nevladnog sektora radi špajz,
donaciju, a nama je osnovno pomoći čovjeku i drugo zaštititi dostojanstvo. Jer ne možete bilo šta poslati tamo što vam smeta po špajzima, a nego samo ono što teren traži, što je ljudima neophodno. Sigurno da ćemo, analizirajući one potrebe i ono doprinos Crvenog krsta i kroz tu multipliciranje dokazati da Crveni krst kao organizacija, generalno Republika Srpska ili svake opštine i grada, nije onaj puki budžetski potrošač. Mi smo aktivni akter u društvenoj zajednici i mi smo neko ko multiplicira onu uloženu marku. Evo, nalazimo se u Vlasenci, Vlasenca i načelnik opštine posebnu pažnju kroz kreaciju politike i kreaciju ambijenta za rad organizacije, možda ima najmnogobrojnije ljudstvo, jer imate javnu kuhinju u Vlasenci i ima zaposlenih 4, a evo ja se nadam da će nakon svih ovih konkursnih procedura i odabira, da ćemo na sljedećoj sjednici upravljačkog tijela donijeti odluku da se program njega i pomoć u kući realizuje u Vlasenci. Riječ je o opština Vlasenica i Crveni krst su nam ponudili i predstavili ljudske kapacitete kao i broj potencijalnih korisnika koji su riječ o kategoriji starijih osoba 65 i više, koji su ostali sami, koji nemaju porodični nadzor, o kome bi vodili računa opština, u kome bi dobili posao od crvenog krstaša. Na taj način to je program u kome svako dobija i opština, jer na taj način sinhronizovano i planski vrši utrošak sredstava pomoći ka starijim osobama. Švajcarski Crveni krst će pomoći u prvoj godini najveći procenat u obezbeđivanju materijalno-tehničkih sredstava i plata za njegovatelje i radimo sa starijim osobama sve što radimo sa djecom, od kupanja, peglanja, kuvanja, hrane, slušanja do nekih potreba u prodavnici, u apotekama, tako da je to program koji je po meni i budućnost Crvenog krsta. Lakše će ti njegovatelji i osobe u crvenoj uniformi sa znakom Crvenog krsta i sutra automobilom bit će na svakom dijelu teritorije opštine Vlasenica, onda će biti lakše i načelniku kao i odbornicima da podignu ruku za veći budžet prema Crvenom krstu, jer će imati rezultate i djela i posebnu povratnu informaciju od korisnika takvih usluga. Da, i zaista je to neophodno starijim ljudima, posebno koji žive sami. Švajcarski Crveni krst je naša sestrinska organizacija i oni djeluju u Bosni i Hercegovini i to je jedna od najstiskijih partnera, jer mislim da je benefit i loto imati takvu jednu organizaciju za bingo, za lokalnu organizaciju kao i za Crveni krst Republike Srpske iz razloga što su oni tu u pogledu jačanja, jer Švajcarski Crveni krst zauzima svoje mjesto u Ustavu Švajcarske, onda imaju obezbeđeni financijska sredstva za realizaciju programa, a oni uče ljudske kapacitete, poslu, disciplini, redu, a na kraju dobijamo korist koja je lokalnog karaktera. I ne daj Bože, kad se nešto desi, evo sada je Švajcarski Crveni krst putem društva Crvenog krsta Križa Bosne i Hercegovine za pogođeni poplavom u Jablanici i ovim ostalim lokalnim zajednicama obezbedio 200.000 švajcarskih franaka. Tako da je to značajna podrška, pomoć. Tu je također i turski polumjesec kao jedan od aktivnih koji djeluje u Bosni i Hercegovini i koji će biti naš partner, kao italijanski Crveni krst, također i ovih drugih 191 nacionalno društvo koje rade su potencijalni partneri Crvenog krsta. Meni kao generalnom sekretaru je u zadatak da nakon zakona se borimo za pozicioniranje u budžetu, da kada obezbedimo i sredstva i zakon i budžet i da kada uradimo strategiju pokažemo i donositeljima odluka da imamo i mi odgovornost, da želimo da opravdamo svaku uloženu marku, jer neke stvari koje mi radimo ne mogu se financijski izraziti. Možete vi obezbediti, evo na primjer, slikovito da približim vašim slušalcima. Mi smo prošle godine dobili negdje oko 450.000 maraka podrške iz budžeta vlade, od tih 450, 300 i nešto hiljada kupili smo robe. A naš budžet na kraju godine je bio 4.630.000 maraka, znači 1:15. A tu ne ulazi, jer nismo mogli ni izraziti 7.000 doza prikupljene krvi
Zatim preko 22.000 časova obučenih ljudi iz prve pomoći, preko 20.000 ljudi obučeni iz upozoravanja na opasnost od mina, preko koliko sati volonterskih, ljudi koji su volonteri daju svoje slobodno vrijeme, žrtvuju sebe kako bi pomogli organizaciji, kako bi pomogli drugima, a ja sam ubijeđen kroz volonterizam da se sama osoba oplemenjuje kao ličnost, jer darivanje je od Boga. I ja to volim da kažem, zahvaljujem dragom Bogu da me na ovom mom profesionalnom putu, a imam 35 godina staža, a radio sam na svim nivoima vlasti, od opštine Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, radio sam i u prosvjeti, radio i u zdravstvu, da me uputio i na crveno-krstaški posao i sigurno da me oplemenio kao osobu, jer sam imao prilike da putujem u svijetu, da upoznajem ljude i da ta putovanja i ta poznanstva nisu bila onako bačena, nego je rezultiralo različitim projektima i naročito to se odrazilo, evo, malo prije sam rekao, budžet na 4 miliona i to završi ka krajnim korisnicima. Naravno, Crveni krst ne može odgovoriti svojoj misiji bez podrške vlasti, ne može odgovoriti bez podrške ljudi koji su donatori i ovo su prilike kada ukazujemo šta je to sve Crveni krst što radi i kako bi pozvali i donatore da budu istinski partneri Crvenom krstu, jer kada se nešto desi, onda radimo reaktivno. Moja ideja jeste da organizacija Crvenog krsta sa svojim ljudskim kapacitetima, sa svojim materijalno-tehničkim sredstvima bude spremna onaj tren kad se desi nesreća. Zato mi je jedan od projekata izgradnja logističkog centra na Palama kao republičkog i 5-6 regionalnih. Kada se nešto desi, a već sam obezbijedio šatore, obezbijedio sam krevete, vreće za spavanje, posteljinu, zatim kuhinjske setove i sve ono što je potrebno u vanrednoj okolnosti, da tu izvršimo distribuciju na 5-6 tačaka u Republici Srpskoj, kad se desi nesreća neka, da ne upućujemo sve sa Pala, nego da to bude na dohvat ruke u roku od sat vremena. Tako da je ovaj poziv ljudima koji kreiraju politike na nivou Republike Srpske, na nivou opština, da moraju uzeti u obzir postojanje Crvenog krsta i da sve ono što Crveni krst radi i obezbeđuje sa strane može također da se pripiše kao i zahvalnost ljudima koji su na nas prenijeli ovlašćenje. Ja ne želim ništa više da imamo u odnosu na susjedne nam zemlje, Srbiju, Hrvatsku, Crnu Goru, jer prije nekoliko nedelja bio sam posjeti Hrvatskom Crvenom križu i oni imaju 287 miliona eura budžet. Mi u Crvenom krstu Republike Srpske budžet imamo u zadnjih nekoliko godina poražavajući. 2004. godine imali smo 600.000 maraka, od čega je 300.000 išlo za plate, troškove poslovanja i sve. Za zadnje 2-3 godine to je neznatna vrijednost, a 2004. godine prosječna plata je bila 354 marke, danas je 1300. Svi inputi, troškovi poslovanja su 3 do 4 puta veći. Tako da ono što radim kao generalni sekretar zajedno sa svojom stručnom službom, sa rukovodstvom, je nemoguća misija, ali evo, uspjeli smo da realizujemo sve programske aktivnosti, da obilježimo sve datume i meni je zadatak zajedno zahvalnost medijima i zato mi je i stalo da bude prisutan na medijima kako bi proširio vidike i ukazao i na potrebu i zašto je bitno. U nezgodi se pokaže zašto nam je potreban Crveni krst. Ajde da ga imamo, ne daj Bože da ga imamo u vanrednim okolnostima, ali kad se desi, onda gubimo nekoliko nedelja dok se uključi alarm i prikupljanje sredstava od različitih izvora. Ja sam završio pravo, završio sam ekonomiju, pa onda taj ekonomski dio, riječ ekonomija je grčkog porijekla, znači ekosnomos, znači domaćinstvo. Morate poslovati i uvijek u rezervi imam magazin u kome morate imati za vanrednu okolnost nešto da iznesite, jer nikad tam neće niko nagraditi vas kada u redovnim uslovima date materijalno-tehnička sredstva, robu i za ove, ali kada ne uspijete u vanrednoj okolnosti nešto da iznesete, onda imate više kritike i osude od javnosti, jel tako je? Uglavnom manje se aktuelnije su negativne informacije, negativne vijesti od pozitivnih, ali ja sam po prirodi uporni optimista koji želi da izgradi sistem, da sutra kad neko dođe poslije mene i poslije ovoga stručne službe,
da nema ovih glavobulja koje imam trenutno kao generalni sekretar, jer svaki mjesec brzo prođe, ja treba obezbijediti oko 60.000 za troškove poslovanja. Ja sam ovoj godini dobio 210.000 maraka, možete misliti kakvim uslovima privređujemo, radimo. I ono što je interesantno i što želim također da podijelim iskustva sa vama, nema školovanja za crvenog krstaša. Da li imate taj DNK ili nemate, ja nisam svojoj ćerki otišao na vjenčanje zato što je u tom momentu bilo neki poslova koji moramo raditi u interesu Crvenog krsta. Oni znaju, hvala Bogu, i moja porodica zna da sam nekad bitniji široj porodici Republike Srpskoj nego samoj našoj, pa onda bit će vremena i za njih. Ali istinski želim da napravimo organizaciju koja će biti ponos čitave Republike Srpske i svakog krajnjeg korisnika. Jer, gledajte, javne kuhinje, evo Vlasenica je jedna od javnih kuhinja, jedan od dobrih, osim opštnika, najznačajnijih, Merhamet je donatori, hvala ljudima da prepoznaju potrebu, jer samo jedan obrok je u toku dana, a ljudi imaju pravo na još dva obroka i mi, kod nas u Crvenom krstu, u svim javnim kuhinjama se tačno zna ko je korisnik, ko je kuhar i ko vrši distribuciju. Zašto? Nije samo stvar pomoći čovjeku dati mu obezbijediti taj obrok, nego vodimo računa o zaštiti dostojanstva i zdravlja i života tih krajnjih korisnika i nama je pravilo da ono što je danas na meniju mora biti 72 sata čuvano kao uzorak, ili ne daj Bože da se na nekim drugim mjestima, kao što sam rekao, potreba čovjeka je da jede 2 puta još pored ovog jednog obroka koji obezbeđuje putem Crvenog krsta opština u Vlasenici, da sačuvamo taj uzorak kako bi dokazali da nismo mi uzročnici, nego da vodimo računa o zaštiti, za razliku od nekih koji se nazivaju humanitarne organizacije, koji skupljaju pomoć po sahranama i svadbama i na kraju to dijeli ljudima bez one provjere ispravnosti, zdravstvene ispravnosti te robe. Da, opština Vlasenica je jedna od rijetkih koja vodi računa o svojim socijalnim kategorijama. Ja moram, gospodine Laziću, da kažem da je meni zadovoljstvo imati ovakvog sagovornika u studiju. Sad meni je ostalo malo toga da ja vama postavim pitanje. Sve što sam mislila da vas pitam, vi ste već odgovorili. Jedino možda da mi kažete, pominjete često mlade, pa koliko su mladi zainteresovani za sve te programe? Kampove da, ali pružanje prve pomoći, odlazak na teren. Evo, mladi jesu zainteresovani, ali ono što je i razlika između ovih sadašnjih generacija mladih u odnosu na generacije mladih iz naših doba. To često pominjem, na mene kao ličnost utjecala prevashodno porodica, a jedan od ljudi koji je pozitivno utjecao na mene jeste pokojni Nenad Vidović, koji je bio meni trener u fudbalu. Ja sam imao strast prema fudbalu i svaki trening je počinjao sa riječima pokojnog trenera da ako želimo da budemo fudbaleri, moramo da budemo ljudi. Moramo da izbacimo alkohol, odnosno da ne razmišljamo o alkoholu, da ne pušimo, ja nikad nisam zapalio cigaretu, da ne pijete kafu. Prvi put sam popio kafu 2012. godine. Zatim je govorio da morate biti dobri učenici, da morate slušati starije i danas u autu uvijek su neke pošiljke za nekoga ko se nalazi na strani i zadovoljstvo mi je bilo. Ovo možda je poziv svima nama koji se bavimo bilo kojim poslom, da ne zaboravimo i taj vaspitni momentum. Jer upravo sekcije su prilika, jer kada mladi čovjek, mlada osoba se uključi u sekciju muzičku, on voli, ima strast prema muzici, to je prilika da mu njegov trener ili osoba koja vodi tu sekciju ukaže na ove elemente zajedništva, solidarnosti, vaspitanja. Priznaćete da je sad iznenađenje kad vam na ulici neko nazove dobar dan. Znači, to su posljedice i otuđenja čovjeka od čovjeka, razvoja tehnike, tehnologije i one razvijanja potrošačke logike kada nam je potrebno više auta, više mobilnih telefona, više daljinskih upravljača, a manje ljubave. No, kako Kustovica kaže, nikad više knjiga, a više nepismeni, ja sam volio da nastavim to, nikad više vjerskih objekata, manje ljubavi prema ljudima. Mi trebamo gajiti tu, a upravo davanje šansi Crvenom krstu kroz ovaj rad i rad sa mladima je prilika
da se vraća taj osjećaj pripadnosti Crvenom krstu, osjećaja pripadnosti Vlasenici, pripadnosti Republici Srpskoj, da je ovo naša otadžbina. Na taj način možemo onda iz te ljubavi i prema Crvenom krstu i prema drugima, onda možemo istovremeno da regrutujemo i volontere za bilo koju oblast, možemo da na kampove da izaberemo, možemo da uvedemo tu praksu za što se zalažem iz reda volontera kada se ukaže potreba profesionalnog angažmana bilo gdje. Koji je vaš doprinos osim školovanja i pripadnosti nečemu drugom, koliko ste vi izdvojili svog slobodnog vremena, svoga znanja i sposobnosti da bi se dali u zajednici. Tu moram da napomenem jednu možda nepravdu prema volonterima Crvenog krsta. Mi smo neposredno pred COVID imali smo migrantsku krizu i razvili smo mobilne timove. I te mobilni timovi su jačali naše kapacitete u pogledu pružanja podrške migrantima, jer naš je zadatak pomoći ljudima bez obzira odakle je neko bio i kako se zove. I nakon toga smo pomagali, te mobilne timove se razvili u svim gradovima i onda su ti naši volonteri putem mobilnih timova bili na usluzi starijim osobama koji su bili u karantinu. I na kraju, kada je završen COVID, sistem vrednovanja, meni to ubilo, naši volonteri su žrtvovali svoje vrijeme, znači rade bez naknade. Jedva smo dobili pare, na kraju smo dobili pare od Međunarodne federacije iz Budimpešte da ih osiguramo za ne daj Bože da ako se zaraze da mogu imati makar liječenje. I na kraju su dobili u tom lancu podrške svi neku nagradu od nivoa vlasti, jedino je volonter Crvenog krsta ostao bez te naknade. Tako da svako ima svoju odgovornost i jedan segment, evo sad kako pričam i o COVID-u, u tim izazovnim vremenima, jeste priprema i odgovor na katastrofe. Crveni krst prepoznaje zakon o spašavanju ljudi i imovine. Mi smo dio sistema, civilna zaštita je nosioc tog sistema. Pored civilne zaštite tu je i Crveni krst, vatrogasne jedinice i tako dalje. Ja to volim da kažem, to je lanac u spašavanju i svaka karika u tom lancu mora biti jaka da bi odgovorila pravovremeno. Mislim da je ova karika Crvenog krsta možda najmanje pažana, da smo mi organizacija sa najmanjom pažnjom, a ubijeđen sam da dajemo najveće rezultate kada se desi takve stvari. Jer u timovima Crvenog krsta, višenamjenskim timovima su volonteri. To su lica koja nisu zaposlena za razliku od vatrogasaca, za razliku od civilne zaštite, za razliku od doma zdravlja, za razliku od drugih. Znači, tu moramo biti. Da bi ja napravio, odnosno, ružno rečeno da bi Crveni krst Republike Srpske, opštinska organizacija, gradska organizacija napravila višenamjensku jedinicu. Moramo imati sredstva da bi kupili uniforme, da bi kupili materijalno-tehnička sredstva, jer naša je, šta mi radimo u vanrednim okolnostima? Znači, smještaj, moramo obezbijediti šatore, moramo obezbijediti krevete, moramo obezbijediti vreće za spavanje, ćebad, posteljinu, hranu, higijenu, obuću, odjeću, prvu pomoć, znači moramo imati edukaciju za obučenu prvu pomoć. Radimo psihosocijalnu podršku. Vidjeli ste kada se desila nesreća u Rusiji, u tržnom centru, onda dole je išao tekst Crveni krst Rusije daje psihosocijalnu podršku. Mi smo organizacija koja daje psihosocijalnu podršku za drugi, a sad smo uveli u vanrednim okolnostima dajemo i za naše osobe, da ne bi izgorili. Također mi radimo ovo obnavljanje porodičnih veza. Nema te organizacije u Republici Srpskoj koja ima kapacitete, koja može da zna u sistemu međunarodno, znači u svih 191 zemlji u svijetu kojima postoji Crveni krst ili Crveni polumjesec. Imamo tu službu traženja, obnavljanja porodičnih veza, znači imamo kartoteku, imamo mehanizme i moramo jačati te kapacitete, ljudske kapacitete. Tako da je Crveni krst mora imati daleko veći. Sad ispred da čitav svijet se vrti oko Crvenog krsta, ali volim to da kažem, kada god nekoga vidite, direktno ili indirektno je vezan za Crveni krst. Kako? Evo, došao sam danas ste došli na posao ili negdje, da bi bili vozač, morali ste proći obuku iz prve pomoći. Kada nismo obilježavali datuma, pa novorođenčadima dajemo porodični paket. Pa zatim, kada se u vanrednim okolnostima desi nešto, smještajni kapacitete obezbeđuje Crveni krst, hranu obezbeđuje Crveni krst. Evo, kada se desi nesreća, opet Crveni krst koji vrši poziv da se da dobrovoljno darivanje krvi.
Tako da u svim segmentima društva, evo sada radimo i brigu o starijim osobama, o našim najstarijim kategorijama stanovništva. Jedna od ideja je ta međureligijska saradnja, da naši stariji osobe koji imaju iskustva postanu mentori ovima mlađima u pogledu kako se živilo u nekim vještinama i u svemu tome, a mladi mogu iz ovih tehnologija i vještina, iz tehnike da uče starije osobe i onda tu došlo neki zajednička kohezija i opet uključenost u zajednicu i opšta korist od svih. Ne samo iz te prvog lica jednine i posmatranja svijeta i crnokrstaškog ugla, ali iskustva pokazuju da i u vanrednim okolnostima i u redovnim okolnostima Crveni krst treba ono što ja želim kao generalni sekretar. Prvi put će tu omogućiti ovaj novi zakon, ja se nadam u novembru, da će biti usvojen, da će Crveni krst i mi u republičkom nivou imati prilike da kontrolišemo naše organizacije na terenu, jer percepcija o radu Crvenog krsta se zasniva od percepcije onoga koga posmatra na lokalu. Tako, ako Crveni krst u Vlasenica ne rade, da ljudi u Vlasenici misle da je Crveni krst takav i u Ženevi, da je takav i bilo gdje na svijetu ili obrnuto. Jer ne možete tražiti od Crvenog krsta Kalnovi kada razvija sve programske aktivnosti, onaj kao u Banja Luci, ali možemo zajedničko da svim ljudima usadimo to sjeme humanosti, uzajamnosti i solidarnosti. Onda kad se desi nesreća na lokalu ili globalu, onda možemo da mobilišimo. I ono što je posebna vrijednost Crvenog krsta, ta međunarodna pozicioniranja. Dovoljno je reći da u svijetu najprepoznatljivije 3 riječi su OK, Coca-Cola i Red Cross. A mi nama je Coca-Cola jako dobar partner i sponsor za mnoge vanredne okolnosti, redovne za kampove obezbeđivanja vode i tako dalje, nekih drugih proizvoda koji su nam neophodni na tom kampu. Imamo puno zajedničkih stvari. Coca-Cola i Crveni krst nastali su 8. maja. Zaštitna boja je crvena boja, a također 2 najprepoznatljivije riječi. I onda znam kada sam išao u posjetu Švajcarskom Crvenom krstu, kada sam rekao da sam šef delegacije Crvenog krsta Bosne i Hercegovine, kantonalna policija sva je ustala mirno i onda su rekli izvolite prođite. To je gradnja sistema, na primjer kakav je savjest i svijest prema Crvenom krstu. Mogu vam pokazati na primjer Švajcarski da je Švajcarska Crveni krst te godine kad smo bili u posjeti, oni veći broj imaju donatora nego korisnika. Ljudi jedan najvećih prihoda Crvenog krsta Švajcarske, zato oni djeluju u čitavom svijetu, su legati. Na primjer, od 5 nekretnina koje Švajcarac ima, 4 ostavlja Crvenom krstu, 5 možda ostavlja djeci. Tako da je tu izgrađen sistem, ideja je nastala i sam znak i podloga je obrnuto od švajcarske zastave. Tamo je bijeli krst na crvenoj podlozi, kod nas je crveni krst na bijeloj podlozi. Tako da ne ispadne da mi želimo da kopiramo Švajcarsku, ili ne možete kopirati, ali možete nešto primijeniti kod nas, a ljubav možda čak i veća je ljubav kod siromašnih ljudi i veća je potreba zbog čega mi radimo. Također moram istaći naš doprinos migrantskoj krizi. Migrantska kriza je nazvana kriza, ja to volim da kažem, to ne može biti kriza nešto što traje 3 godine. Mislim da smo mi jedini od svih u Bosni i Hercegovini koji su sistematizovali radno mjesto migracije. Jer mi smo, zahvaljujući odgovor na migracije, uspjeli jedan dio da obezbedimo pomoć za domaće stanovništvo. Na primjer, na migrantskoj ruti od Italijanskog Crvenog krsta smo obezbedili da svim domaćinstvima i socijalnoj kategoriji na toj migrantskoj ruti obezbedimo domaćem stanovništvu po jedan šporet, alfa plan. Zašto šporet? Kad smo pitali Italijane, pa zato što je taj šporet ne samo grejno tijelo za ovu kategoriju ljudi kojima mi dajemo, nego njemu šporet radi 12 mjeseci kao sredstvo za spremanje ručka, a u većem procentu tih stanovnika taj šporet posluži i kao veš mašina i kao priprema za kupatilo, tako i za kupanje. Tako da uvijek kad su nesreće, prilike su da riješite neke probleme. Moram istaći također da smo mi izašli iz ovoga rata daleko hendikepiraniji i manje pozicionirani u odnosu na prethodni sistem. Crveni krst
Na primjer, Društvo Crvenog krsta križa Bosne i Hercegovine zvalo se 1928. kada je kralj Aleksandar poklonio zgradu u Sarajevu. Ja sam imao zadovoljstvo kao predsjednik Crvenog krsta, odnosno kasnije kao generalni sekretar da obnovim tu zgradu i da obnovim i ploču kralju Aleksandru kao zahvalni riječi, jer on kao šef države tadašnje je poklonio tu zgradu u Sarajevu. Također imali smo odmaralište u Dubrovniku i Crveni krst je dobro pažen od tih svih nivoa. Sve republike bivše Jugoslavije imaju jedan takav objekat, zato je meni i želja i ideja da ponudimo Republici Srpskoj zajedno sa gradom istočno Sarajevo i Palama, jer je jedna naša sjedište na Palama, odnosno gradu istočno Sarajevo, mi smo jedna od rijetkih republičkih organizacija, ustanova koja se nalazi ne u Banja Luci, nego u Palama i želim da napravimo taj objekat koji bi nam bio uslov i za samoodrživost. Meni je želja da imamo samoodrživu organizaciju koja neće plaćati usluge, na primjer, u nekom smještajnom kapacitetu, bilo gdje u Republici Srpskoj ili na nivou Bosne i Hercegovine, nego će imati svoje potrebe, a onda u neke slobodne dane mogu da taj prostor iznajmi za drugoga, a sve te novo stečene vrijednost financijsku da usmjerimo na programske aktivnosti, da li za mlade, da li za ranjive kategorije, da li za starije osobe, da li za pripremu odgovor na katastrofu, da li za dobrovoljno darivanje krvi. Imamo hendikep, na primjer, mi smo ti koji promovišemo dobrovoljno darivanje krvi. Mi nemamo nagradu za to nikako, osim nagrade da smo pomogli u obezbeđivanju jedinog sredstva lijeka koji se ne može kupiti. Jedna doza spasit će 3 života. Ali, na primjer, naše kolege Crvenog krsta Makedonije za svaku prikupljenu pomoć, da li je to bilo preko transfuzije ili preko nečega drugoga, dobrovoljnih davalaštva krvi, onih sekcija, ili preko Crvenog krsta, sve se priznaje Crvenog krstu, jer Crveni krst nadležnost do promovisanja dobrovoljnog darivanja krvi. Na primjer, šta su iskustva također dobra makedonskog Crvenog krsta, kada se desi neka nesreća i sve ono što izađe iz magazina na teren bude nadopunjeno kao sistem šanka. Otišlo vam je 150.000 maraka za potrebe jednog regiona u kome je bila zemljotres, od budžeta vlade Makedonije dobijate ta. Naprimjer, Crveni krst Crne Gore ima posebnu stavku. Crveni krst Crne Gore zajedno sa Akademijom nauka Crne Gore, zajedno sa tužilaštvom, zajedno sa svim tim posebnim organizacijama koje su nastale zakonom. Mi u ovom trenutku nismo kršteni. Crveni krst Republike Srpske nije kršten u budžetu, nigdje nas nema, dijelimo sudbinu nekih grant za humanitarne organizacije. Znači, nas su stavili sa ljubiteljima, sa nekim organizacijama koje su nastavili sa NGO sektora. Ja želim da nas pozicionira i da obezbedimo uslove, jer imamo odgovornost prema ovoj Republici Srpskoj. Republika Srpska država je dala ovlašćenje i povjerenje Crvenom krstu. Zbog tog ovlašćenja i povjerenja, mene raduje sad ovo prihvatanje od strane vlade, član 3, koji je preuzet iz druge deklaracije Međunarodne federacije Crvenog krsta, a to je da svi nivoji vlasti moraju obezbediti humanitarno, kontinuirano finansijska sredstva za programske aktivnosti kao i za troškove poslovanja. Jedno bez drugog ne može. Ne možete imati program službe traženja ako nemate profesionalno zaposlenog lica. Ne možete raditi strategiju i pripremi odgovor na katastrofu ako nemate koordinata za pripremu. Jer moji u službi koordinatori imaju zadatak da vrše komunikaciju, koordinaciju i pregled na terenu čitavoj Republici Srpskoj. Tako da je ovo i poziv svima onima koji razmišljaju da li im treba ili ne treba Crveni krst, treba za ne daj Bože, jer to ne daj Bože može doći ili djelovanjem čovjeka, ratni uslovi ili djelovanjem prirode, kakve su, rekao sam da imamo najveći hazard, broj od svih bivših jugoslavijskih republika, obzirom koliko imamo prijetnje za elementarne nepogode. Ja se nadam da će to sve biti uređeno, da će neko već da čuje ovo o čemu smo razgovarali. Dosta je toga što biste vi još mogli, pretpostavljam, da kažete, ali da biste bili gost ponovo u našoj emisiji, da mi ostavimo da ovdje stanemo ili ako želite još nešto da dodate što nismo rekli. Ja nisam puno toga rekao, ono što želim da kažem, ali naravno crveno-krstaški život je takav pokretan, proaktivan i volio bi, ja se nadam do decembra da ću usvojiti ovu strategiju Crvenog krsta 2025-2030 da
da to promovišemo, da ćemo u novembru dobiti zakon i da ćemo vjerovatno imati prostor i da lobiramo za budžetiranje, a onda da imamo monitoring i praćenje svega onoga o čemu sam pričao, o svim onim željama. A uvjeren sam i molim za veći prostor da bi ovo bilo aktuelno i za predsjednika Republike, predsjednika vlade, da mogu shvatiti da ulaganjem u Crveni krst sigurno možemo multiplicirati ogromnu korist i finansijske vrijednosti, i ljudske vrijednosti, i humanijeg društva. I podcrtavam, moja želja jeste, želja nas u Crvenom krstu jeste da zaživi ovaj slogan Crveni krst Republike Srpske, porodica humanosti, i da kroz porodicu humanosti promovišemo Republiku Srpsku na najljepšem planu, na međunarodnom nivou. Kada se sve to uredi, vi ćete doći kod nas da ponovo budete naš dragi gost. Ja sam mnogo toga naučila o Crvenom krstu, evo priznajemo i iz ove emisije. Vjerujem da su i naši slušaoci, ako su znali, možda su se podsjetili, pa vama hvala što ste bili naš gost. Hvala vama, jer pričati i raditi bez medijske podrške je uzalud. Zato ja volim da kažem sinergijsko djelovanje medija, donosilaca odluka Crvenog krstaša, poslovnog sektora i ljudi dobre volje koji će podržati programske aktivnosti i naročito ovih koji donose najznačajnije odluke. Ja sam ubijeđen i baš na teritoriji Vlasenice, predsjednik Republike i predsjednik vlade Radovan Višković i Milorad Dodik su obećali da će Crveni krst imati jedno ljepše poglavlje od 2025. godine. Vjerujemo u to. Poštovani slušaoci, naš gost bio je generalni sekretar Crvenog krsta Republike Srpske, gospodin Rajko Lazić. Još samo jedno, ja, iako sam rođen u Šejkovićima, jedno kratko vrijeme sam radio u Vlasenici, to su jako dobra iskustva. Sve ove pozicije koje sam bio je zahvaljujući i prijedlogu i podršci Crvenog krsta Vlasenice i načelnika aktuelnog Miroslava Kraljića. Hvala vam mnogo.